Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. म्हजें नांव लॉरेन्स मिरांडा. आमी बिचोली सांकेली डिनरीक तांयल्यान आयज आमचे 9:30 मीस आहा आमचे डिनरीचे. म्हणटच आमी सुमार 20 जाणां सांकेलीचे डिनरीचे येयल्या आमी येयल्या. आयज आमी भावार्थान आमी सायबा कडेन मागोंक येयल्या. आमचे गोंय चड हितून आसा, वेरी संकश्टान गोंय आमचें उरलेलें आहा. आमचे तुमी जाणा व्हडल्या गोंया पासून आतां कितें चलता पळय तें मिटींग जातात तें आमी जे सायबा कडेन मागोंक गेल्या आनी आमचे गोंयचें फुडल्या वर्सा इलेक्शन जावपाचें आहा तें सायबाच्या हातान घालता आनी आमचें इलेक्शन बरें करून बरे पार्टीच्या बऱ्या मनशाच्या हातान आमचें गोंय दी म्हणून सायबा कडेन आमी आयज मागोंक येयल्या. स्पेशली गोंयचेर सगल्या गोंयचेर बेसांव घाल आनी जो लोक हांगासर येता जाय तो तेंचेर बेसांव घालून ताका बरे भशेन राखूंक सांबाळूंक तांकां दवर म्हूण आमी गोंयच्या सायबा कडेन आयज प्रार्थून आनी मागता. I am Juliet De Lima from Thivi, Limathod. Today is our dinnery mass offered here at St. Francis Xavier. It's at 9:30. We have come with great faith that for centuries St. Francis Xavier has protected our land Goa, and I'm sure he will continue blessing us and our families and protecting us from any harm or dangers that will come across us. With this faith, we have arranged 5 buses from Thivi that has come for the 9:30 mass. Edmund De Lima from Thivi. We have come here with faith because we always had faith in St. Francis Xavier, and we know that he's done marvelous job especially for our Goan people and Goa, and we are thankful to St. Francis Xavier for taking care of us. म्हजें नांव कॉन्ड्रेडा डिकोस्टा आनी हांव गांवांत कांदोलीची. म्हजेर खूब विस्वास आहा गोंयच्या सायबाचेर. तो आमकां राखता, सांबाळटा, आमची सगळीं वायट विघ्नां पयस करता आनी सदांच आमकां बरे भलायकेन दवरता. I'm Father John C. Colasso, parish priest of Kandoli Church. He has been a great saint for all of us, especially Goans and the world at large. He gave Jesus to the world, and we too have to be the missionaries of His word, giving Jesus to the world, whether we are at home, in the society, wherever we are. Let us give witness to Jesus loud and clear. Thanks and have a nice day. I am Angela De Lima. I come from Limathod, Thivi, and I just want to thank St. Francis Xavier for the gift that he has bestowed on us, for the gift of children, for my daughter, who within 2 years she got the elder son Zach Wagmari and the second child Luke Wagmari. So I want to say a special thank you for St. Francis Xavier for being with us and taking care of all of us. I am Matthew De Lima from Thivi. I like to thank St. Francis Xavier for my family and children. Good gift. Thank you and God bless. म्हजें नांव पेरपेज फेर्रांव. हांव आचनोरासान येयलां आनी आयज हांव खूब खोशी जाल्ली गोंयच्या सायबाक पळोवन. 2 वर्सांनी हांव गोंय आनी म्हाका मागला ती वस्त सायबा गोंयच्या पांयान म्हाका दिला.